हेलो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ एउटा मोमो खान लाग्छ मोमो मोमो खान चाहिँ फाइनली यहाँ भेज मोमो आइसकेको छ। के छ सन्तोष सर, ठिक छ नि? मोमोको अचार, भेज मोमो। ल गाइस, हामी खान थाल्यौँ है। कस्तो छ टेस्ट खाएर फेरि बताउँछु। त्यो चाहिँ चागु नारायण थान। यो चाहिँ त भक्तपुर तरकारी खेती। पुरै तरकारी खेती।